Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adophonom, Mema Obibia Aquaba Stronko Ede Eba Too Much GH. So Gana Wahala Jumedie Ena Ebre Asosamusum for Muniaba. Ekia sikapa enenso mede ebesumunim se ete enti ye de ye nyai echeswa de biara eda na se omeya ye womu dane da ensem fofo edi atrentwe mu ede na chese hu behia se yensusu ye besi ewu enkonwa na ya pensempensemu ne ya hwe afa ene afa kwa we susu se wo mo womo eye etweye anase entweye na ebusuafo expose ya netu tv the sea show hu nsensem ede ebaye no kamia kwa yesese de ani adane ama asofo dodo na de womani kire court anase sese ase court mum na womani eje ewo ehum ni nyina eye host of the sea show ye ankasa ye papa Justice Kwaku Anan ebusuafo ye nim that was 2020 lockdown no months and some eba no ye hunu hawa na wo de wo TV show no anasa TV station no edi juma expose asofo a wo susu se wo enfri nyame wo nyoma bi wo hono a wo eya ema Christopher san wo machi ewo wo dwumadie emu anase ema wo enanti nyame akwan so san so mu ni se wo nsenkyerene ene wo directions a wo de ma wo ensori ma ni nyankoma no sorry dem wono ense emfata na enumu ema chese asofo dodo na di bebe piemu na yehun se ebra edru yem papa prophet Nigel Gazim woni Bishop Daniel Obinum so no eteki a lot of time aye biebie wo mo ensem eso na ebusuafo se de ensem no ebobo ekoye no eno ema chese dodo na enya Justice Kwaku Anan kasanimu bi ana chese wo munya na nanka do mo de beye no ba na kwenya no ena emba emfa mo mo sanse no mu ni se wonya the backing of honorable Kennedy Japan na say de ebusuafo Prophet Nigel Gazi kan sembi wa radio station na wo chiremu Kwaku Anan ejeje adamude anase wo je bribe free asofo binum honum enu ntino wontimi enka wo mo asemo na eno emajaza Kwaku Anan nso so ebaye ebebe kasa ye ebecheche eye ensemo ebobobo mpanifo bi edin achese Prophet Nigel Gazi no krampo no wo soma wo mo ma wo mo eba na so ye so ananka ni nyina eye chopa na bia emu a enesa na eno ema onu ankasa ne yonko ni chochomuchodi nsembi bebetu edu a wo mu chirema na chese wo mo ede letter akwakoma Prophet Nigel Gazi na ebusuafo enedai Prophet Nigel Gazi ababa be kasa ede afa ensembi wa jese letter kokoma no watitimu a enesa na mma yenkotie ye Kwaku Anan ne yonko no ne nsem odi tu dwa na echiremu na chese wo mo ede letter ekwakoma ye papa Prophet Nigel Gazi efa ne nsem okokan omu ni se eye defamatory anase wakasa edi egu Kwaku Anan wumfinti one bra with evidence and I say with proof as no they was say nensem bia no we will prove e wo hon moma yenkotie sa ensem no embra ne ba yakwa kwhwe ye papa Prophet Nigel Gazi enso ede Munyamfo Kwaku Anan anaye nua Kwaku Anan a wo ye senior journalist e wo Netu TV why instructing the lawyers ema omu atro eye letter ten ya letter ni nyina say or drag Prophet Nigel Gazi ako court. Can you confirm or deny this issue yet today? Yo, anyumre ya na say wie na no pa wo bibia otie adwumadie me meda wo nyina ase na match ya wo enmada wo soso ase ensem na wo kan yes no correct na medin no so George ni okainte okay na no correct papa say eyi bisa ho no ma e be koso
George, boy and chile said you are very close to Kwekwana idea. Yan shadi, a dear bad dear potinti, and unya Kwekwana, or say or drag Prophet Najegezi at an court. And say, who's in where say last year a lockdown, and say, I saw for me, Nubia now or more a war Ghana. A year Prophet Haberukubi and Ubinim say Omone Honorable Ken Benyan Tarabik Accra Honorable Ken Ebe Blaste or more the situation na a free one and say almost so bad the respondee and the man Adina be exploded. And investigations shall see was answer for whom I just say information and comfortable by no a dose year. Tameno, me, even though no Nasa, a soft will be our Ghana, not almost and some send almost your money manner. Na would they to two Bible and someone na Emson and any boy there. Information way now tricky or ya just say. Amount for any tree and same year premier year can be ano. And about be I friend Ama born again. Okay. Or also contacted you made the say. Also for be a friend of Prophet Nigel Gazy. Our war a prophetic Hill Chapel. Or no a damn. Eronos and Simbia on in a guitar will be pain. About we in a tea story no. Okay. In the Kobana said, na I was here man Aquania at least what he met na a median so now with Timmy Church, you know, soon name the Aquafor. Okay. Send a bear bit me a boa Ghana for. Ama Ghana for what a beer who feels a walk sorry no. No one says, I'm sorry way, and near my a fast no. And yet. You were password at Papa, when wako 18 bed, dear can once a Prophet Nigel Gazy Grano Echo contracte and Mantibi saying, Mumeku Honorable Ken. Hey, and then very serious. Say, Omumeku Honorable Ken, expose an honorable Ken. Yes. Okay. Yes. Contracting man Bima. This is very serious allegation. A very serious allegation. I will make you. Okay. As some way, Ebeda, a honorable Ken Ebeka once more. Okay. You tell. Ama Prophet Nigel Gazy, a brown name Mantini Shia no. Na the car the coin, na black Hyundai Santa Fe. Okay. Car license plate in that Mirifi. Enti investigation is koya ko hu say mantia na e true na em say sika for the mom na Mirifi amount. Sika na kwa na nye sika bia na emu odu em say sika no kwa no when timi so entua ni nyina akura amfa ma mantia no. Okay. But eno wasem na age say em say me find out ko ehwe baby kusi e ba e dia na honorable Ken James because honorable Ken no who say or ye small fish bi mano. Enti as was there is a semi cosiano and Nigel Gazy of reference Crawford or fees so on bit minute Kokwana Kasa. Okay. A musician here, friend A plus or Kamobi. Okay. And former NPP chairman for Central Region chairman Kuti. Also cousin name Honorable Ken. Also for the and semi kofa ho nyina so money kwaku emekasa neza metiase ya Prophet Nigel Gazy ni expose no e kan no ama ne ko page atoafo se nka onye na nkomu seize fire. Oh yes. Okay. Oh yes. Okay. Oko gatwa eni panso eyi ewukwade ye twam yi no kwaku bebo mu nyina din ewo ono no ejumedie ne so. Okay. Eye Nigel Gazy na de kofa omo so. So omo ne kwaku mekasa
nanka kwaku ndropi ono na sem no but omo ne beka sa no anya adwuma because kwaku ye obi a we ni once you say bone bia ekoso baby enye asofo no so pe but boni bia bekoso Ghana say for obi bia ho a ofi say sa bone no etia obi foforo ana say nipa mpempem bi no obedi hu dwuma na de say dwuma na beto abontin okay enti ko ba ne say enkofo be kan no kwaku eka tro mo so mo step aside osre wo ma na say sofo no platform no like platform bia osofo bia o ho asem ba da abontin wo ho kwan say wo ba betena so na wo ba be yi wo ho ano ewo edwumadi ne so okay nenti say ofi say ensem na ekoso enye no kwa arinti na womma na nko mo ma na kwanya ma ne ntena edwumadi ne so no no angasa ene omo ereba say asem we enye no kore asem we enye no kore wentimi anye saade no exisie no dia akosi ne say obeye ne ho say obeba no abetaneshi kwaku image all because say obofo nsem na eba out na kwaku beji tu mu say yes kwaku na won a private company the Hawk na arero obofo ebe contracted and the company so omonko investigations ifama na ba nsem bia ho ahide to no so na sa investigations no CID boss kwa aware eti sa investigations na kwaku company ne koye no odi bre both obofo ni CID no and no sa investigations no ma CID boss ejina so a ma omo arrested ho ahi edere kotu mu say sa nsamune sa ono no investigation no koye no na yi twato so a no de besai reverend obofo edi sa nsam we beda abonte no najo gezi no na dwen ne say so no so the hit the can won say kwaku eje bribes a ebia bema kwaku ni dwumadie no credibility no aba from okay eti wokotna radio if you be so and wo kan nsem ni nyina na nsem so de ubeka na wo se utumi nya nyinaso say yes asem we ya America no yes esiye and no so na ama kwaku di agina so say okay so wo say makwaji osofu bi bribe anase mejeji osofu bi bribe and na say utim be prove in the court of law okay enti china no Prophet Niger Gezi obe receive court summons kwaku issue no say omra court no for evidence emechre but when timi anchere dia enye na kwaku fina wonu na gu no court twa damages okay na omo famba kwaku okay now tiemi a mitio kasa mitio o tiemi a na just a channel no obe receive court rate okay yeah onimunyamfo kwaku anan ana ye nua kwaku anan na abusuafo said de odine nsem no etu dwa eno na ta pepepe na nsem no enso ekoya akwa letter yi akopiemu ewo ya papa eye prophet Nigel Gezi na so ye achese ekoye no nsusu no hawa wono so responded to ensem no wochemu a nanka wofo say justice kwaku anan ede letter ne ebre no krampo no wo mo be man 3 hours say anka one retract ne west nanka won konko mbe hia wo mo e wo court ne won ko ne baba just say wa man some days na say wo odigina so aka say on be retracting ne keke without anything pan de any or no letter no watitim enya de say wo ye den wo tie ne nsem a wo ka no no do hu ne say still ye justice kwaku anan wo ye ententenhuro bi say wo ye ntatia bi wo nani so hu ne so wo ye small boy na so wo gidi ye pan say wanyini o ye big man enough so wonu abetimi aye ne bibi pan e dia ene won free na 2 TV honum na ne onu ankonko bie ne shop
Onu ankonko bie eye program anase dwumadie bi wonu asusu ye hu se we ni din na da so we eye Justice Kwaku Anandia won tua light bill tua utility bills ne de keka wonu hu so ye money na ba up till say Honorable Kennedy Akompra ko Japan na se wo se tua ne ka every month pound obe hu ni se wo ye small boy ya till say wonu obema ne up na ebutuafo wode ne nsem we etu ejan na dodo na eka se adabio den ena yen papa yi o ma Ghana for ya adwen koso na se den pa no pese Ghana for yen hunu emfa ensem yi ehum na ebusuafo ensem we enya menkwa ena metna eso atese mede ebeba ababesom mom mi ankasa me papa odifo ba ko prophet Bernard Esiam ewo makache ase ya mene no ebetwetwe enkomodefa ensemi ho na ansa na edi nkomodidie no ebehwehwe so no ya prophet Najigezi ensusu video awo ye efa ensemi enwo atese na watete papers ni mu no so moma ye nko ni nkoko tie ne nsem no embra ne eba ya je ye papa adwenkyerɛ de afa ensem no ehu anonsi hande de na ye ena mankasa me ma me frɛ me ehia ni ba o me mommy, but do you know the damage it caused my mom? Somebody has stroke because of your rubbish and your lies. Somebody closer to me, when you were lying about me, has stroke. I don't cry me the child, my phone court. But me about last week, I call your friend and say, Angel FM. I can't say you a little man there. What the letter about say, me retract it. You think I'm one of the cowards, eh? Me show be my way more. Me show be my way more. And I'm inside, my hands are clean. Min dio bi ka, min kofo bi yere, min kofo bi mpra, and then draw, and I'm used to. And yami to me was spirits. Nyami me to me. Zechariah 4:6. Or says not by mind or my power, but by the Spirit of God. Me so ye Bema resign. I dare you Kwaku Anan. Oh ye Bema resign from there too. Nako be a Juma. I respect you. But so far as I would obey you, Canada, you are not. When we are talking about the leg of men, you are not. You are a little boy. You are a boy. You don't pay bills. Honorable, your papa the tuao. You a boy. We pay bills, so we don't lie about people. You know, we don't lie. You a baby. You a baby. You a puppy. You a puppy. You a puppy. So what the letter about say? Men retract it. Lord, munchama me. Matiti letter anymore. 2 weeks. You are not confident. I thought so the mommy wait 3 hours. Say man retract. I make a court because I want to meet you in court. I have all the things you've said about me in my TV station where your friend says storage on a high drive. And I was waiting for a time to hit you and strike you. So don't hold back. So bring it. And don't forget that me soon nipa. Me ye kana manu. Me film in color na papa chema dom. Obi bi oni mi bi himself. Ejuma we me color film in color na me ye. Enye na me start ye ejuma. Ghana difo bi ahwem bia me chiao. Ghana difo hina me chiamo. Michiamu ina ya papa bisho salifu michiao. Papa mpenfo nyina mo man michiamu. Ba me mama ti asese bibi koso o man ma. Ba te mpenfo say he that go to equity must go with clean hands. But won say if you so to one odidi yatem. Na me what Bishop Dage abrabo wa bo wa branch wa bobida. Na me kura abrabo ma bo no wa bobida. Da bia mde me na me no wasi o wiase wa ko order. You a joke. Nti be fo nyankopon hram. Nyame eya mo kese nyame ndombo am bambo bi na me hu say sum ebeto esum spiritual ni hu ye me bo ho mpa nti ma me tie wa tie me ye difo ye ne ndie ye difo don't joke with prophet o prophet a watete a prokra no bibi so men for ye ndie oni ma ko bisa PMP for what PMP today. Unima go and ask Choice FM. Nya wo ye no nkrofo aba omaye worse than that. It didn't crash and collapse the church. So for paying bedi ko bi mi chiao. Asafo bofo mi chiao. My spiritual father Apostle Kofi every year mo yi papa mi chiao. Bishop Adnasa mi chiao, Archbishop mi chiao. Ye papa Otabe mi chiao. Reverend Dr. Ampia Kofi mi chiao. Nankopon Shramo. You are one of your icons. Money inspiration. Yen tena ho. Ema kwala kotua we mfa monim betwitwi fam. Abrabo be no abo. Ono asase kra wa tobida. Say I have a private investigation. You go check kra oboa. Trofo what to say. Me before I speak, na me na gina bibi so.
me nkyerɛ ne nyinaa yɛ fabra before I make kwabena mekasa no na me nan ejina bibi so nti I'm spiting you metwetwe wo te sɛ kɔtɔ a wɔ ne bo metwe waba bra wonim nya sentiment so do wo do ba be hyem say expose what is expose Bible say me si masafo na sama dopon ade ye enye Yesu ankafi ensam ade we me catch say enye Jesus a na me enye Jesus anka me ye de organa kam ti abrochire kra bɔ ma brabo I joking enta de fun bi obetena TV no so hyehyɛ saga na ya oje your friend say o force one say we your friend say e o kantama to tears oba no last Wednesday o te say me master ti didi wata no bo so de ne ka ko tua ho ka emma na wagigi o musika no ko tua o mo ka fa me court me ba o me pesa me no share o court say call a retract or apology. You think I'm one of the cowards? Are you kidding me? Me manu masem gina o ti men fa ho mba na two for me bomb pie mama. Me bomb pie mama mo ye good people among na two. Sa kwabena kwachi no ye good and then first day I hear me the human founder of one of the fastest growing church in Ghana. I'm one of the refined sharpest prophets of our time. At son of my counseling. Oh, Sabra, a rival family Saswa. Prophet 1, Nyamishrao, Odi4, Papa. A D4 mo Kumasi Asantfoni Namichiamo. Nankupo in Shram, Nyamendumbuamo. Monfa kukudro embo Yesudin. Monfa kukudro any Nyamia Juma. Tia me. Obien Timi go Nyamia Juma. Me catch on the cre. Say Radin Kwan Afra. And the calling of God is of their protection. Bishop Samosu Nyamishrao. Nyankopon in Shram. Fakukudro ye Jumano. Obient me and obient me. Na me say yeah, and you a lie. Why do you lie like that? Are you kidding me? Are you kidding me? You think I'm one of the cheap guys out there? Na me kwa be me life is just house and radio, just house and radio. Me ube me nobody sees me. Nobody sees me. I'm very scarce. I'm a quality guy. I'm a very, very quality guy. Me a very quality guy. I doubt if you went to university because who can university and watch number juma. Little man. Obi be your power 724. Say a D for your fire someone comes. Obi be your finally before I go. Obi be your power 724. Say young fire someone the church of God. So nobody has won. Nobody has ever won. Not even Martin Luther. You can't win against the church. You can't win against men that carry spirit. Ye krahum. Me krahum. Me that me home with me PF me. We are call our meniso. We are mbebe o meniso. What is that in 30 o meniso? O da no wada. O da no wada. What in nyame da? What who angels da? Ya ne home de die sie. We are call our meniso. And nyame abe me. To me be ntimi jese nyame. To me be ntimi jese nyame. Wa hwe me nyame hira. O pa watch na bra me prophesy me ma wa ba me boy Yesu di obi na ba. O ya de ya bra. Da bi a hwe me bi nyame hira. Oban panyin nyame hira. In painful am here me nanwure wa obenya video we bia hwe bia share na yema Ghana hu sane abrantie no mama ngege me baby sane me we ye say now nyame hira wo ye balance sa na sesete me ba madam for Captain Smart nyame hira sa na sesete why do you lie? Don't do that. Don't do that. Don't do that. Ono am kan wa bona bra bo wi o you are not coming. You are not badding flower. Flower no kura won't do ya. You are badding. Who you be a juma? Who sell more juma? Are you kidding me? You are like some man. Think deep about that. So I have movie with that. Kogogo Nahe Aladdin. There was a certain little man in it. That's how you are. No one but not near what the content no young color. What the metina TV so dimatem. It charming sopa, a sopa me. Make the man for one cockot. Miss Pito Kakrebi, the other make cockot. I am not the Makoi, ever a woman. Almost all farming Komukazi, and I got there. As of all farming going. Secretary of farming going. Court, unim court. Uskasa now, where I call a crown. Namisa, Suffolk Kennedy, Nyankupon is shout. And see, or mano ebekoye. On him, a coffee, Esiama. Okwa broche me bom pa okwa broche friend say first sika kakra ma ya sene sika wasi ni ndi
It's a software be our shame be a mebo din sesia. Nyankopon sha dan obawa Emilia Nkroma. Emilia, Nyamisa, I love you. Emilia, you pa friend me. Oza Bishop wana. Bishop Obi ni papa Nyamisa, Akra Nyamisa. Different na metia Bishop Sapo Nyankopon sha. Yanya baako. Ye mo bi. This is a little boy. Untimi say nyame adwuma. Usha. Anani nya mame dokon ma be yo nkra. Ye mame dokon nim nyoma be ya asofo nkra. And ye mame no wen. You can't fight the spirits. You can't. You are too late. You are little. Maybe one partner radical terms say you are little boy in jail. And then the radical sin painful my friend me to me for. So I say, oh yeah, Bema, baby out no. We no disrespect to the Islamic community. Mosque no one out no. Fiona na better area. With no disrespect to the Islamic community. But also your Bema. You see, when men are talking, you are a little boy. You are a puppy. You are not yet in the lake, in the community of men. You are not yet there. You are a boy. You are a little boy. You pay, somebody pays your bills and all the home better to you. A joke. What is that ministry? I don't go near the ministry. What is that? You can sit on TV and call us whatever, and you turn around see your mouse you can do. You are a little boy. But my neighbor was some on 2-4 was a deep for the den. Ye Yankupo ni wow or deep for what it's your program. Ye Yankupo and do. I can Bible say I have the evidence. Evidence will go away. Evidence. Oh yeah, today I'm daring you, you little boy, little boy. So ye bema 2 feet baby out. And now you Bema, it's not by 12 midday. I dare you to resign from Netu on the seashore respectfully. Resign. One castle year with Juma. What journal? A bay Juma. Honorable Kenneth Nyamisha. Nebani Kenneth and everyone saying, Kenneth Mompamuno, Mimi a chief executive officer. So I say, so Otanamikan say, Mam Pamona, or the bribe, or your truth war. Say, Prophet Najib, if you have any evidence, I don't have your time. You're a joke. You're a little boy. Also say, he claims to take off 2 children and 3 other children. You're a joke. You take off 2 children and 3 other children. You're ranting on radio and TV. I have a scholarship scheme. Do you know the number of people I take off? At my age. I know that physically you are even older than me. But I'm sure a pen per month, say, a papua pen per muna. You are older than me. Nyansa. Something I say. Yeah, Bonuma, there's venom in our mouth. But yeah, you share no maybe in paying for more bang, paying for one more mind, more bobra. I'm so deep for Jacolano. We are Colao Meniso. We are Cola. We are Kitty cry and Bebe Meniso cry. We are Bema, Messi, excellent by 12. Resign from Netu. Mebu. One of Mebuka crave because. I feel as I pay property, I rent, I pay office, no man. You a joke. You don't have that boy easy. You be Honorable Kennedy. You think it's easy? What's now on Michael? Because Mike, you know, Lord, Sam Michael for your friend is saying, more friend is saying, La Pell crown to be that. I can answer. Shall not go back Kenneth now. Once the last of me number of brochures and me once I got to be cool baby brain. One or no papa nebana. Once on the attempt. No me be ending a chill. Sansa be ending which was Sansa do what a bush of unya deliverance. Sansa spiritual me born home pine and console do what now no me what to go on there. Oh my me as I said, 2 for pa. Last we a joke. You're a little boy. Praise God. You're a little boy. For the first time, may I dear my Lord Christ supporting me. He should tell you, say, Yenya bro, me, I'm not one of the cowards who, because nya ube come from who be an enya kre. Menju obi kun, menye gay, menju obi yere, men obi no one man. Obe tell him to show us, or says obi say, okay, tell him to show us his business certificate number. Okay, when it's okay, yes, if you're a man, tell us when. Your sister, tell him to come out and show us his business certificate and number. But tell your TIN number. Honorable Kennedy point, man. There be an area on a mete. Me fear back or red junction. There be an program I bet you. Yehu BMW say if you have it, show it. Check out phone be out them.
car phone them bezan chatra and so for we akwaji we also okay we are no akwaji so pesika nyame ho mobo what on santene a men kan obi a supposedly santene wasem and I wanna put netene Christo penetene and you say fear so nya no fear so e yon afre Bishop Adina sign and my doctors oh yeah kwala you a baby you're a baby you're a little boy that's who you are the whole Ghana should now call you little boy because you are a little man you are a little man Netu Kenneth MD Mompamono Obegumanumasi Mompamono Honorable Ken Ode mean say Pamono me born on pie number permanent them on oje bribe a branch oje bribe for which me show ma honorable me born pamamo and I say me show honorable me show but oh yeah me papa and I say mean to me di me papa te me do what am so te as here me do what because me a wo ye ni na a branch no and a mouth false information the one who me da bon say Nigel on say me your bat say Kenneth which ma wo me ne Kenneth the same age I'm told our cameraman back me na na wo Legon City Campus so te as here boy bona anka abrante anka wa radio station anka ya promo free hot FM no e we akete no anka unko different place the men say nipa men can ya unim I have an expo on Prophet Nigel Gezi what are you kidding me o program no ya share na per content enye yen so enye me so and a munja the program no hwe other stations other programs on net too yes by could be about altitude monja on because the program entro program nyame sure man ministry is about boldness and truth nyame sure man no efia eyiwa nyame sure so no media channel and media chow you're a little man and I'll not even reply you again I'll not if you're a man let's meet at the court I'm ready to meet you so nyame sure man no nyame hu mobo so for be a share me mo fa kokodro nya adwuma no akola no pese untimi fa nyame adwuma mba fa mo bisa Choice FM Fifi SFM nyomo ya asofo nyomo ya difo ekopi o mo sen obi ene won modern nsatse nyame asafo ewie ne yie enti obusiafo no ma meti a ontufo na ja tro na wutwa no se like nyankopon sha sofo bi ahwe me bia makasa ma nyame sha that does not mean say we'll hide under the pulpit to do what is wrong. No, may God forbid. I'm not endorsing illegality. I'm not endorsing say the church or people should hide under the pulpit to do what is wrong. But what a guy is saying are not true, especially about me. But sometimes the things he said, even in my wildest imagination, even if I wasn't a prophet, I would not even do it. Let alone elevated and an esteemed man of God of my stature. Are you kidding me? Get a life, little boy. Nobody told you to be a colossal failure. Nobody told you to be a monumental failure. Kukwana, you're a failure. Your mates are building. Your mates are owning enterprises and businesses, and they are paying people. You're a failure. Meanwhile, come to me, sabe gumeti mo. Market. You're a failure. You are a damn failure. Anita Sena say, boss, you promise not to talk about the little money. Turn up, boy. Kwampunum anka enkofa bibia emba na wo hwe na no yi a wode betu dwe ya dodo na di ho ayi a dodo na so hu ni se eye ne kwan so a eno no because they say asofo na ye koma che na ye de wo manim eye efom na abusuafo ensem we say dem di kan eka ye no Prophet Bernard Esiam ewa ho no so akoye difo yi ede won fa na dwenchefa ensem yi ho embra emmeso ye nti kame ho na ye ma odifo akwaba odifo me mo akwaba me yusu sika Odifo bibia bokode nyamnya dom ya ye ho de nsetro kronkron ya da Kristo ase na odifo ye justice kwaku anansensem a aba ema enedai Prophet Nigel Gezi ne ho ensem a na sa wono so de kan ye no nti ama court issues abem na ye de letter abreno
how are react yet see yinimo in front of the screen can then some de to a no then I bet me can was it a good way or they responding to Justice Kwaku Ananana? Sika mamenchia too much motive for chirichiri ni benche unse insu ta ponchire ni awoje wo sir sika wati ase na aba ye de ball techi no ye de bebo ban na ye de chire na ye ofe ye de ball na wani age ye de kanwa unse afi wo kekem unse na de ne chie no unse ene no akwa ese enyoma na eda the so called men of God no so no aye bibie ho and I remember they say me started from Nigeria okay. So because of calling himself as a prophet. 2 Timothy chapter 4 verse number 1 ebanwa kopem 23-24 or say and say radia ko bi say okun once na dey ten and 1 Timothy chapter 3 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 or say me erade na kan you me sofo bie ni kwan so kontokwa okay wow enti uye sofo uye difo na o start kontokwa edi mpa na ebeba utirim wow ena mame clear the waves o sofo bi a okokot bi anye papa okay sikawati ase o sofo bi a okokot bi anye papa say ya apostle say evangelist say ya pastor the fact is say we ye nyame anamusi ne wukura church nkron nkwa de ni kwan so court there be ukoye den on court Psalm 94 verse 1 to 7 or say Israel atemufo sore ne di man semame on say na den Psalm 118 Psalm 154 or say radi di man semame na man sem eya on say na den nyanche enji say osofo kopiem wo court wa na da mi so ankasa onyankopon no a o subject edema no no okay o di papa ne animu twitwiri form o erade na ka say memi otemufo pani no won e na kinkan Mika chapter 3 verse 1 na bepem 12 o say osofo bia o de wasem kokot bia no nye papa obobo so say lawyers judges police commanders amam pani for mo gi ademude wo mo gi bribe enti wu nyame ba na wo subject under the principles of Alpha and Omega. Nunya samwa men fan ko wiasefo okay on se na de chen e na memfa se papa Kwaku Anana no ono nso okọ asore entina de ntina o kristoni ni o kristoni enya asem na wo kristoni nso de wasem ekokọ wiasini wo se won kama asem mfama on se na de chen e na wan kasa nso nye papa de ntia meka se papa Kwaku Anana nye papa ne se o kristoni bi odina asem ekọ police station or the beko court to be on your papa. Okay. On sana de nyanta quotation ho. Okay. Oh, aya Mika chapter 3 verse 1 eba. Psalm 94 verse number 1 to 7. Oh, but ene ensamfo a adifo ni bi ye. On sika ene ensamfo a asofo ni bi ye ntino. Ama bebre na adwena ya omkesene. Memko benkuma na se memko nifa. Enche no nipa ne kwa address no no oba asore ya. Eya. Ena hun se Proverbs 26 verse number 3 Bible si bua okwasia ne nsamfo so won bua okwasia ene ne nsamfo so won on say sometimes uye dinya they will take you for granted sure. But who come out to voice out your words it clear the waves but ye ne said ye fata sika on say that chen ye ne said ye fata we ne ye nim di semka ene nyansa semka rade de man difo ene asofo on se na de ni nyachen but the worst na all kano papa na pampa mu apa asa papo ne de ma bobra nyame na ye wadom se nye nyame na ye wadom kwa obi ani ma bi a wo fai okay e na wo de bedu wow e na de bi ya meka odifo bi a intercessor ye di ma manfo ye gire mu ma manfo wow but enye to that extreme on se na de ni nyachen enti bi meka se baby a all tackle ade ne firi no for me your no anka jai on jai okay osofo bi ahun asem osofo nyame sofo bia because so ye papa ye beka wa anye papa nso so aye ka Elijah ma atwetwe nkante de twa ba asofo ne ba komputi ne ho ba asem oba the second coming John the Baptist em onu so the second to ni minimum wo on se na de nchen Elisha emra otwa Jordan subra na onam kwa mu ba na pampa mu apa
enkwala ni sia no kwam akokora tipa won bible say entamwara ofre sisire firi muram ama ne be we nkola no osofo bi a ho ase Moses ekuta ne staff ne poma no odidi Israel dom ni nyina anim eduru ba bi no Erade ka chen so mfa ne poma ne ntini hwe ayi ni so odibom Erade ka chen se wo Moses esan so anya oseti amami ntini wani be hunu ke na bat onan pa de eti nyame sofo bia enwo asem. Okay, odifo yen hwe yen papa Justice Kwaku Anan say osu obi edifemi wo abekase an wo je bribe na wo disika di fra sofo ehon manu nti wo 7 letter. But meanwhile also wo the show and also with TV station what they can sofo ho nsem. Also so what the elbow wo machi etimi kase we kunipa we esie nipa wa ha efren krofo de eba ema wo so ebebe kasa. Say one more offer one more eba one bekasa and say one so entro na one more etwa mumienu ni nyina mu so mu defame asofo enti no so no was it right to say one more show no one more di gina so edifame asofo ana unse de bia ma sama mechanic say answer na obejeje obi no hunu say wankasa o ye righteous o ye pe wo enki kan wani mu nchire nyameso mpa unse osofo bia ade bi obeye bia no na free a reason na sometime ka say e bia ahokire ene be mo osofo ne be ye nyoma bi wo say de be ya obe easy ne ho wo but oye bibia men jump into conclusion say me wunso osofo we ye we nti no e bia say me that was anything na me name madam osofo bi edi nkomo Kofi Boateng na me ne kasa about asofo edida da hotel dem no ka chem say difo okura no ko prayer camp wa okura no ko ji hotel ya asofo hotel ekoda na me so yes but obi be hunu me different be kasa Prophet Bernard na ko hotel no but eye wait na me kwa yo prayer camp oh na hotel no so prayer camp wa for asofo nko a once na de ne che no it is a whole lot say unni obi ensemu a you cannot judge that person oh answer na oba betena na tu so abe judge obi no hunu say wankasa o ye perfect from head to toe we say ye kɔ ne nsemu a ye benya corruption o baabi e wo no ne nsemu once na de ne che o che wade ba na wonnim tirimupo waje nko ade obetime de agina so akase ye sei sa enti before abegina on hot seat ni so a judge or so for by the reactions in new maybe no hunu se wankasa no wo ye clean the attention what you are no to ye hunu data na oh enti wo fin se wo soja egu obi so ono so no ho yira no nti ono so be pe kwan ono so be defend no one be dan ni jana gu okusie wo boni musia boni ja o de ni bire pie firi ni bom mu on se na de ni che no enti meka se both Nigeria guys ni ye papa Kwakwana no women react as mature Christians. Me make us book Christians so many months, both of them. Because we are Christian, we so ye nyame enipa ofra won so we prophet. Me na no metiosi ya sika na me metim altar ho di ma manfo bi na Erade asem ba me nkyensem ako a se o kan obi hu asem a busame. Me honhom mu tiw mu me no nenam emra me se me sofo na me si me difo na wo gina hen me sheki me bowu na me busan se eja aden na wo kire me se answer obafuru obi no ofuru obi firi sumi na so ba bia enye no onu anka se siesie no edi mesi mapomate na bia enti ni sofo bi se obi hu ba asem a me hunu se na me gina na ansem so etifa awe nsem no from that time be permanent I was very careful because onipa na wo kasa ba unim onsen se wono so won asofo mpanimfo ade yense gu no so efsra ne ho mapamo ni nyame ewo me se o kasa tia me a sika me react you me twere odin keke odin na me diska ka na me dia se nyame altar ne so won me de shase a minim de beba wo me nkasa kura sure odifo umayen hwe yen papa Prophet Najugezi said they were making the statement be say Justice Kwaku Anan was oya akura wanani so na baby a wadru no wondru ye na wonu utility bills ne nkofo was scholarship ne just like nkofo mu woni pay slip so a just wotua wo mu fees ne won kone ba wonu wonye mu ebia na so wotimi free
na two one ekoko pe on one adwuma ba out there no na odi obuo ebema no mpese mi hu sem wo bi esua anase se wo koye sofo a na se obi hu obi se obi esua does it mean say nipa no wo ye bibia ontimi nkan na because den ya panyi betimi aya ade bia ma akwada betimi aka asem bi na atop panyi ni tim se de akwada yi kan ewomu na ofe waye de waboshe kana watena se wadwe hu se ene me ye de me nya menoma se na me nya menoma se enti se ye pese ye hu se wo ye panyi a akwada ka asem a se akwada ne ye right so ye den yo eni kwan sa ne ye tia na because so ye akwada enti akwada ntimi ntufu ma ne nye yi ana sika betimi tufu but ye ne se de fata so wakwa a man of God no and answer the nyamedi ato ho so edom no look up to you for your reactions said the of my papa ne chensa na ne mate enyi se osofo mpe no yesi ana ne church members ene no nso no oman no bebre adwum ada ho e de ama asofo ne bi mu osofo de nka wo kasa wa no de emma akoma toyem nyansa nya adwene nimdie ne nyansa sem ka yo chiri mu ma ubie wa no nka nkwase asem ne agimisem ena unse empanimfo ni atitiri bi ebeba wa asori obi okobe disguise ne ho aba betena se unnim ne dibie ohwe udimina ehwe possess ehwe se is it true say the Bible ne kasa about the real men of God no are you equal to the task and you be an aba so dem so ba betie nyame asem obi wo a obehwade ensem aya kan fa ho oba behwe se enti susu ampa de ya kan fa sofo ni hu nyina no eye no kore and I sometimes in penifo matwa osofo no hwehia no enu so determine se wusi penifo mo ye bad ya ye ntufu afutu papa enti wo bon sensem ye be ka twero bia no koso a ka se okoso a ka se but ense nyame akobi se okontokwa anase okansamfu on se woye penimpo no osofo bi ofri nyame bi abre ne ho ase obre ne ho ase etie both good and evil owia wa wei odwina ne nsisu anafe no afre mpanimfo anyansa ewu omuchirim na ono masi nkunya no mu di yi atu na afe nyame asafo no efri adum kwa adum ba se oba out be kakase bia kase ntwi ensamfun bia enche be mama sese ne kura be so emisa akoya asema ye de to no so ne kura eye no kure ba tu be komu ne bia na enye no kure enso won nsem a wo be kan ye ntino na wadane no nti na Bible say Mark chapter 7 verse number 57-58 or say ye gina wonum asem so ye be the same wonum asem na de bebu fo won say kwakwa na ekan no no so e be retaliate say me de ye wote wa wo gu manim ase ne de eye ma wo ejira me ka che say ye de chira wo eye ofe ye de bo na wani age ye de kaw de a unsa afi de okekam wo betena wo na wo kasa bebre wa ye sei wo de fra sofu we so de ko we so but ensem fata ena ye papa kwakwa na nso okwa asore enti ebia na ono so kwakwa na ne sofo na odi ne so no asore dem no ebia na o kire no se wo be start ya judge obi ana so be start ya cassette obi a hunu se from Bible Genesis to Revelation we hear the walking Bible itself ena obi a okasa bebrebe a yiti bonkoso osofo bi okasa bebrebe a oni mo hwe de bia ya meka say empty barrels make the most noise we are prophet I mean metima sanwa keke e wo fom anwea o metu afa wiem minim wesa meka di akire de ebeba no membe kasa bebre operate by the power we say rade di amount once na de ne channel metima fa bo keke ato di abo ade minim kasa bia word bi o Bible ma meka di akire metima tena se apa meto ase ya me pese mi wi okura me pa meto ase minim dia meye entamwala 24 hours within a day you go down but won say and then edifo ni bi aba any ahomaso prideness kasafoni kasantwi enioma ensem fatane enioma bia eye feeling kika boni bi edi asese ye ho from the grassroots ene ukwa edifo ni bebre na omo ye upcoming edifo no a won say majority of them omo feel very pompous pride ahomaso any cast akesie any dem hwetete adifo no Elijah the major prophet, Elisha the minor prophet, Ebaba on Peter mo the 12 apostles of Alpha and Omega ba ku bi tire no
amebenya the 11 apostles of Christ woman nyina no mo bro mo ase enti Paul ka kire Timothy say me ba Timothy bro ho ase okay what you say why ya branch bro ho ase ena hu say ena wo ya branch na onya ka ba ku bi dem nya house ba ku bi dem na onya sika kakra ta ne bank account mu a they feel so proud of themselves eno no un say eno na timi didi ni pa tiri mu na wura fi the scriptures enka nyame akwa bi de wo senka wo humble yourself ebra once esua Bible no won ubehunu se de ni mpanimfo be yi kasa no won obuo ni ani diem enche na de bia me kasa from the Bible sika won se na de ne che no Proverbs chapter 9 verse 13 oso okasafo be eti bonko so oni mu hwe won eye dede hunu keke odifo bi o carry power Elijah carry power oso se mu mfrem nyame me so mfrem awurade ye be hunu nyame odi ojabaje de oye wa bene pa bene so oh unso mo di tumi titimire makion apostle anim Stephen Owredumo adifo vibrant adifo mo buy ebesen coin wo kasa o some of them walk on water ye papa apostle anim the major prophet you mo be ye wo Ghana commanding the rain a toy a season wiem a 19 shows a yirai a commanding o ma bo awu abu o kire bi mi no anko be ka na oni nipa kase commanding man die encho difo biara sika owo power bi ankasa bebre o on kasa bebre e ma men kan scriptures bi na anti the waves Ezekiel chapter 13 verse 1 e be pem 5 me kan ntem kakra wa wo Bible betima bi Ezekiel chapter 13 verse number 1 to 5 etifia samo say edifo atrofo no atemu semuni o sene radio asamba me nchen say onipa ba se Israel edifo a wo se nkom ne ho nkom na ka kire won a wo firi won chirim e se nkom ne se muntie radio asem na radio nyankopon sie ni wonue edifo nkwasiafo wodi won hu makire na won huwe no Israel wadifo ayese ekrofum nsakraman won se na de ne che edifo mudi wo hu machi nokre obeba abegina o me honhom kire me se me honhom ka me se ne edi asoso that says the Lord ye wo anyame bebre honhom bebre nso na ye adwuma but oboni di nkwabrane alpha ni omega dia Yehowa ne dia ene no agya tumu se ne o de me se nkom dia mebe hwehwem enimu dia mi ankasa meku Deuteronomy 18 verse 15 ba also difo bi obese nkom na nkom se na mam ebia o de boso na de se nkom o de agbalagba o de hindu busum bi o de marine kingdom bi na se nkom ene ye misled o de se emra ye ba beto abai hwe se de difo ne ba out both MPP ni NDC we be say enti ekoya ye senka entokwakra ya aba because amampanifo no bi atie ne prophet baka prophet de begina nyame begina TV so begina radio so na kan kwaje asem oh o kan kwaje asem na nipa no na adwen besesa na fe onkunkun timu a waye mma wo mu wafiradi ne wate nanim de akire nipa no ba che nye we mu eyesa de na adwen mu do a opeso bobere bia o ma wa sori baby an obe komu nso na ntesa oh by your reactions and you may be a wo ye any suban ni nyoma bi a wo dan na di o di fo di atem so me no ma metwa asere wanum mi no wanum wo ye jimi wo ye be a prophet of God in kasasa and na no mpo ma me fancy wa sika o di fo bi erade kasa chance onko kan kire Solomon so what you say o ka kire David mpo ko ka kire makoa no se onu obi irada hwe nyansa o di fo ne de call o di fo ne call ohini nanim okobu ni be ka chen so hene onko ani mu bi pa na obi koda pa na okoche no a na ye obi ire de na ba no hedi odifo ne ye o odi nyansa samka woni ni se odi wi David e ma de ene enku no David kan ni se wi na odifo ka chen se ne ohene me pa cho ye wa fu obi ire ene rade kasa kire difo won kan kire David se wo ye be fa yi de wi akete ampa nso nyame asembam enti se odifo bi di nsam kwa e wo se nyansa e da ho ene o man Ghana journalists wo radio stations ye betimi di nyame asem na koturo do pa no e ye den because ye niska mi suit ya se mi kura e ma mi bi no kodi mi wura buti e to mi nsam bo so ma once na de ne che because di go kan sam no
ama me kunu kura sachara enti ma me nkoye wiye e no say me suit me mpabo anso saa won say that enti so kan sam no kura mu a enipa de chenyi na be Awurade be je no onso Awurade be fo nipa no so bless o but odifo kan kwase asem ne agimi sam de e ma oman no fom kwan e ma oman no efum kwan na odifo ye Paul ensem a wode etu hu se ye sofo a wode obi court no na enye correct ana se ye sofo na ye de na court no opesu wo hu se hwan na enye correct se ebi a me ye sofo me de obi court no me na menye papa ana se obi de me na me ye sofo ne court no na ema me na me kopiem court ho no enye papa opesu wo hu no ho no nchiremu unse se oye sofo kwa na sika obi ka so do be kokoto a dwane to nipa na panichew because ho no ye nokore eni ho sofo ndwane to nipa ne panacho nse no de akoko ye different ya na se sika enu na me say ye gina wonum kasa so bebu bem okay ye gina wonum kasa so bebu fo enka bia sofo odifo apostle evangelist pastor teacher wafom na bia ye de aba beto obetimi se de oba life o man ga na me pamochew ebia mafom ekwan a me fa so no man fa so yi a the whole o man ga na me pamochew ebia mesiesie man kwan yi na man kwan ko step on obia to so ebe tom panimfo chirim wo ebe ma nipa bebre kwa beba wa sore mo but ye do court na so fo aso say we shall meet at court then ediem pa na members a wo chiro mo kwan no bible so ni freni chiro ni freni ko mo nyina koto amenem na me osofo kwa na di obi akogina court anaso oyi ano baba ya court owie ya wo de twiro konkron ba begina asore dem say mon repent ye repent about them okay na that means one kasa no repent ye from your evil ways okay enti bible sie mfanto so but e ma na nye ho enti Moses ne de o meka me kwa me bom pai bebrebe kwa ka cha me se makwa akogya agbalagba sika man kasa o ba bia na mo mpanimfo no me call ye mpai boy Holy Ghost temple me call churo sermons etua aso sika na me de to ade yanim within 3 months na papa na ye na adwuma me gina me didi watam e me kasa ba ye be wurem enti wo ti wa bon say yes wo be ko ba bi ye be ka chocho difo bi a ye ni bibi na o sori ti a ene Awurade atua ne ye so ka enti se bibi se ba enka for media we are prophet ye show maturity okay wow show maturity to the masses e don bebre na tie o enti wo kasa e to akomam to adwenim na ehunu so odifo we de onim de o ye pabne wo nyame asemu ye ba mpaebo a huhumu nyoma nso a uginam wow and clear the waves but o ya no baba ye mekwa akogina court a mesi osofo bi okoko bi anye papa whether say wona wuko so obi na de wuko wo nye papa okay ana say osofo bi obem ya chi obi to prison okay on the day of judgment Awurade be tua ka na council no nyina aka say mpo wanye ne saa o de be sha save asase we so how can a man of God obekwa akochi obi akwakotum na police wo ti bonkosofo bi nso akwakwasho ma se ne escape pia wo enka police ni de ugina ho manokore na papa pani ya saw kona kwachi we na onu su di mirika wachi na wie ene ma transfer scale gu account can a man of God do like this entu bon se masses no e wo ho a wo mahun se wan kasa no onya papa wo ye 419 won se na de ne chen osofo bi o chi obi tu bi ya onya papa onye papa ana so sofo bi okontokwa bi ya onye papa yo me pese me kenkan scriptures ya tem di yenko an odifo we dey ye di free ye papa justice kwaku anane prophet Najugezi eso no na ye bo e de ewra asori mu ye nim se Pentecost asori anasa asafo ya asafo a wo magidi pa eyie a chese wo bia enimu nyaka se wo ye Pentecost ni nko ade a ye nim de e free ho eba na senka asori de ye nim se asori wo ho no ma wo mo eboa community no wo mo boa oman a wo mo ewo ma chese bibia o mo eyan ye hu nsori bebi o ma bie schools hospitals ne de keka na ene de Pentecost asafo no akwa kosi dan kese na edan a wo mo esi ye no chese wo mo bia no ma dodo na ehu ya na ye prison ena womo esie na ene chese womo ameki ene ubehu football pitch wo hono mu hunu se o mesiesie hono mu kama eno ena magana fododo na eka se na asore
anka at least ubeye bibi krampo na hospital ubie ye nyuma de ama mabu no se wo mo enye na mom se wo kwakosi eye prison de den e na e pache na sa sorry si prisoner ene na oman na ye nso ya dia to ye ho so ye si cathedral na ye ene na chese e den na ye like eno ne chese enioma dudo na ebusa ede afon ohwe anamontu a Pentecost asafo no etu a wo mo de si eye prisoner yi na wo ni se mfunso bi e wo ho ana sika me da wase me de enka de chairman of Pentecost me penasem pa de oye no me no me fua no so 100% but answer na obekwa abontin akwa abontin yie no hunu se wo fie no wasiesi okay once na de ne chie no ye nso de dan ayesi ya do ya ye wa abontin na asofo amomu di asofo no ewo asodi ne mu ho be kire omo de ya adenchi na bekwa akoye akekare ani mu kire nyameso mpa bat ubemu a entokwa watimi wakame ye di we akwa aduro so we akwa akwaje bansere mehwe sika se dodo omu chi omu ntie me na me one of the CAC prayer camps wa Samankesi okay one of a Pentecost omu penny pa baako owo from okakreti from La Paz e de kopem malam penny pa owo sika te sa aboa obe confess me so o sofwa oye galamse na galamse ni mu se galamse ne ebugumu a nipa ni wu a ehọ na ne sika nyaba sika me so me I was there at the prayer camp na all confess na obia ho ye ne nwunu obod ni me so wow unse sika there is a tenor ekosu in the masses okay osofo ye wo leader odim ye wo asofo aya form asere ma asofo ne ho ntom ene wo ye sofo na wanko Bible school ye mfa wo Pentecost adentia wo ye sofo no wanko Bible school ye mfa wo CAC adentia ena no nam wo CAC prayer camp a me ka wasem ya o ena one of asofo ni bi bai afianse ba be fa no ti na me gina last stop meni Awurade kasa ti mi wie no ba me chense prophet me pese me busa onsem bi o afianse kwa akofa me asofodie okay na ensemsem bi aba me pese me disika kakra ewudam tie mi o me pese me disika kakra ewudam me hwe sofo ni din papa pani o ti me free eho ba ba bi asofo nda no di mechi ba prophet eja we dia me sra wu ma me direction na nka menye ne Awurade hunu mi mobo minya ne kasa kire a kire ne se enye Bible school a wakọ na kire se wo yosofo okay ana mpanimfo ani mu a wokọ e na kire se wo yosofo but one kasa reactions oni ye wuhunu ban ene won tete Awurade frɛ wo so be hunu nyansa hu ne didi a ene de obe fam nyina be kire se wo yosofo ena me kire so man ya pam se mani mfo sika nkofam okay onko no spiritual Awurade nso bet okoye fa no ono boni chiri mu pose okwa akotue sika fam enti ene no wo ye sofo na se wan fa sika fam ya mo kra now so be ya sofo Pentecost ni CAC ma it's whom you know aya etimi ya me ya won sika won sa etimi ya me ya na me ya soro baby one of their churches CAC na omo ka chem se odifo adenchi na bo mpa yesa tio adenchi na bo mpa na me ka chem papa apostle ni mo de na asori si won oye prayer warrior obo mpa papa na de nyina ye sunsun enti abedi ye kirefo ni nyina na nti sunsun aye nsem bebre aye sofo obo mpa bebre nti no ye ma asori mu obo mpa bebre nti no ye ma ha na me etu church members etu na ase ebre bi bre na nka wo ye sofo ye difo be gine mama omo no sesi adane kasa kese both Pentecost ni CAC nyina adane kasa kese no convoy akese na ye ma for de ma osofo pani but enkola no mo wona sene de debi na so odifo meti wasi ya na nka sesika o mudi kokko si prison no nkomo de boa wo mo asofo na omo ba no ye nyina ye asofukuo ye nyina ye sofo adenchi de bi workers na bi ni cars adenchi de bi da VH na bi na VH mu me busa asofo bi a o se editemi on ba bi a osofo ye do ba akoto ye do koto isi le gonde abeda VH mu
ye do koto komrugu dia ene bicycle na de be furu aba ba ye nyina ya asofo nti bon se eni bira bam okay etu bon sofo kwa na bansere bona ya ase ayi occultic ring bi na ebi se ne nsa ba che ni kwan se ba ne sa enti se wo hunu fie su die esiesie won esiesie asori mu nyina wia utisi abonten a eye de omo ye meni wan asem ka ho but ubon se make say Pentecost sofo bi ti me obeka sofo wakan asem amaye won sa ye bia wo hia mo abaye de akwakoye prison yi oni anu ode obi kura ni baabi omudi omutitu enso so ya de ama wo bi okobokro no kwatwi to de esi obi so me de for ehon de me hunu se won mo yo madoye a enkenye bad since o ma kan bobo sodoro eno ma ye park o mo bebobo nyina o ma ye asori nyina wo ho e de amom eye eti o manim me de pe o ma sem o but ansa obeti esi abonten no ye wo fie yie okay won se na de ni che no bible so bi ehun ni fie su de be de no be hunu nyame asafo su die wo asofo na ebre o church members na ebre bi kwa ni capital de ye adwuma ba de bi e beje tight de bi e beje correction e ma so afo de kofi ni amane na sefo ye beje on the day of judgment asofo no hu kire be kire wo mo na say odifo on maya yetimu krampo na wo mo susu cathedral musie na say question mark wo say wo mo susu nye wo man no timemufo no susu wo mo hwe yetimemfo wi ansa na wo be ye nyame asore dan ana so be si nyame edan a wo maye sika se asore nyidu mpempenso bi a wo church members ne wo mu na ye asore no wo mo no mo ye asore no enti so obi hu kire no a mfa ntodwa wo hu kire bi abra be yi hu adi na asore dem mo aba they will never do it but the anyone say ye osofo appreciation the church envelope ye ti bi twabo kra de ma ye twabo how can it be like this enti ni paneti wa na ho kire no a na ne be ma bi obekọ na ne helem wonya bebi di aba but ni kwan se ba ne sa eye asore ne ye enti o mo mo kire no mo fuma kuma mu nyina aboa wo ene kire se mu nyame bi a otemo ntam na onuane ne chekwa wan na already anche na bontin so na koda enya atwom eni ani nyame so se de Jeremiah chapter 7 verse 1 to 7 kan eni ani nyame so momo de mu tani si asum nyamba obewura se na se nyina bon kan enti di kan ye ofie yie members na omu mu no asore no asofo no omu nyinara ye omu yie owiya won se na de ne chen ansa o de COVID-19 ba Alice no eno mo tam sika twitwiri di komai enso na members bi ko nya aduane ni wo mo kire wo eyameya won na dey channel so it goes out to the church out there and that's the body of Christ see ya asore de ya moma ye hunu ye ofie ya nso ba koya bonti di kai wani so mpuna what you say wani asempeni ya nso ba kwa koyi obi die oyi so we wi na wo hu nyoma clear na o siesie ofie siesie wachi kama ukoya enshare beba botwu batu ba koye na ofie die ahokire ni amane ni ateti wo ofie die a entwa yi odifo we dey ye dey nkomodidie no ebesia enisa say ya share from the onset ye dey free ye papa Justice Kwekuanan prophet Najugezi ni dey aba ye Pentecost wo mo so edan a wo masi dey ama prisoners no ni nyina no ensem no ne tofa afutuo nsem a wo de be ma ye ahwefo ne etefo a wo mo ehwe na wa chewe akwan na do telephone number so aka ho me da wanu ase ye kan se mamenchia mi ankasa mi nuane madamfo ye Reverend Eduardo of Christ Apostolic Church abeka no metu mamenchia Reverend Isaiah Donko ono nso the same Christ Apostolic Church ewo Asamankesi ohene down papa mechia Apostle Awuni Silia prophetic director former prophetic director mechia papa efutu e command se osofo de ewo so hunu kasa osofo de ewo so hunu nchire osofo de from your head to toe ewo se ekire se uni nyame ne nam okono jaye nhwe so papa si entutu ya namo emfansisi ni diem yemra yenua Kwekuanan ene ye papa Najugezi so ensese ekristofo mienu ekontokwa na ekopie mu court enkyere kwa se munim kristo na amode manu bo ni din no osemo de amode manu bo mu din na ma pam ne masede de mu pugu mudi manim na kyire nyamesompa but mo ankasa musu ni mo ban no enkyere nyamesompa mesere mafutuo kakra ni
I am here out me nka from Prophet Bernard Esiam. I'm da Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano Udu Abeka from La Paz to Abeka, from Abeka Junction to Abeka. Baby, I say baby, Ubetima family number no ma twetwe nkomo ebia or how amani atiti bi da osua. Aye 0249 631 876 0249 631 876 Manuato. Jo prophet yebeda eye wasi ebebre na ebusuafo aha ena ebre ebema ye kwan ma ye di adwumadie no esie wade ntwefa enkoma ye twetwen ye ewo efa prophet Najigezi ene Justice Kwaku Anan ene ebiem so Pentecost asafo a wo mo akwakoye adoye anase wo mo asi eye prison yard kese ede ama prisoners no say ena wonso hu no esi efa wade ntwefa ensem no hu enyina no betimi ede ababa tutuma GH comment section na emrepem no ye bekenkan ede amamu ebiem nso like videos na share all the social media platform esom say Facebook, Instagram, baby I share efama afofo betimi so follow yen ye Instagram page and your Twitter page so atuma GH _ Facebook and so too much GH na medimo esie no mo amogina ye anansa mo share ye ma ye di adwumedie nso so eba ye nyina no nyame ensure mo with mo comments any mo photo ni nyina no nso so ye somum mechia me cameraman Yamsin Jamaica wonu ne gina mfidie na chi echinchim ede ema ye na me ankasa me engineer ba kope Nana Asante nyame ensure mo bebre midia ene ekwia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makramo. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.